Ko je, da vidimo ko je. Halo, u Bubanj, pa viš kako je. Ako ga zapadne, isto penale. Čekajte. Svjetnik Argentina. Ti ovaj skloni da ti ne smeta. Ja sam Bubanj. Ja. Ajde, momci, da se... Ne možemo. Ti bi živ, i ja, i ti. Je. O ja, prvo ga mi stavio do događaja. A vi ne nastupate, jel? Evo izbacili ma, nastupam. Izbacili vas. Ja sam jedina nada ovdje. Nisu se bogat ljute slikaju. Ti si naš pougaški favorit cijelo. O, nešto. Evo žaba zauzme. Samo uzmeš parcijelu. Nema veze, samo Ima veze. Šta je bolje nego ikad? Treba biti Kozmaša, ne reklama. Ove godine je prvo mjesto. Neće nikad jebo. Nemoj tako, ti gledaš samo koga izbacija. Čekaj, vam prvo sve Biće Luka. odmah nema. Mlada je ovdje, mlada je... Tandir mala, jedan najmanji. 2, 3, 4, 5. Još nam treba manje. 2. Jedan još. Još jedan manje samo. 5 je već opalo, još jedan manje. Čekaj, ima li još neko da ja nošu, najlakšita. Ovdje bola Luko, šta će? Neki iđe od Marka. Kada bola Luka? Luka kako se roža, ne može tu. Kakava Luka, jedini predstavnik. Cijelo neće, kod Nemerovog posla. I nemoj se javljati, nemaš ti kod toga. Samo se glumiš. A gledate vi samo da odbacite. On ne kosi, ne bude prvi, evo mu nagrada. Biće ti prvi. Hoćete. Ma ima veze za mene, za ljude. Nema veze, nemoj. Hoćete tu da izbacivate ljude. Nema veze, nemoj. Neće kup rešavati, jel tebi jasno ispasti? Ma nema veze. Mario, prvi tvoj Tomislavgrad ovaj. Na to nije takmičenje, na to Nema treba. veze. Ima, evo, zato gledam da ima strani ljudi. Ja. Na osnovu čega izbacivate ljude, na osnovu čega ostavljate? Na osnovu, to je puno parcijela. A treba nam 12 ljudi, ali nije 18. Kako birate oni 6? Kako birate oni 6 Koji nisu nikad učestvovali. Tako je, I bravo. koji stariji. Mi to podržavamo, apsolutno. I naroda noša. Evo čovjeka u narodnoj noši. Evo čovjeka u narodnoj noši. Mlada je rekla, ako bude kosija, iće zajedno. Iće zajedno, čekaj, iće zajedno. Ako ne bude kosija, on ne mora ići. Pripremaju se cijelu godinu, ovdje je došlo 500 ljudi iz Ljubuškog, Šipovače, cijele Hercegovine da ga podrže. I ovaj se nije bio prijatelj. A gdje je Jovica? I ovdje je loša organizacija totalno. Branko Dumančić. Evo ga jedan. Luka Bebek. Ljubuški, jeli? Evo ga 2. Polako. Ajde. Ivo Iković ima 3. Veliki pljesak, ko to kaže da ne može Hercegovac među prvi 5, pa može, bravo Hercegovci! 18 minuta i 15 sekundi je vrijeme za Luku Bebeka iz Ljubuškog.